Preduzeće IŠV osnovna delatnost je proizvodnja i prodaja dodataka stočnoj hrani, znači ishrana domaćih životinja. Osim toga, IŠV se počeo od ove godine baviti sa uvozom i distribucijom finskog proizvođača Murska u saradnji sa preduzećem Agrotech, koji je ujedno i distributer i vrši servis u Srbiji. IŠV je pokušao doneti jednu novu tehnologiju na ovo područje, a to je vlažno gnječenje i pakovanje, siliranje vlažnih žitarica. Prednosti ove tehnologije se ogledaju u tome da žitarice sa većom vlagom, znači sa 30 do 35-6% vlage, se ranije skidaju sa njiva, 3 do 4 nedelje ranije. Hranljiva vrednost ovakvih žitarica je veća nego suvih. Životinje radije konzumiraju hranu u kojoj se nalaze te vlažne žitarice. Primjenom adekvatnih aditiva, odnosno kiselina, konzerviranje može da se vrši čak do godinu dana. Ove mašine mogu da pakuju ovako pripremljene žitarice u plastične cevaste vreće koje su hermetički zatvorene. Samim tim se dobija kvalitetnija hrana, nema vazduha i nema kvarenja. Kao što sam već ranije napomenuo, ova mašina je kombinovana. Sad smo napunili hermetičku plastičnu vreću u koju smo stavili gnječeni kukuruz. Kao što možete vidjeti, ova mašina ima dva valjka koji imaju nazubljenje od 2 i 3 mm. Jedan valjak je fiksni, drugi valjak se podešava. Sa ovom ovdje ručicom podešavamo blizinu, odnosno razmak između dva valjka, a sa ova dva šrafa podešavamo strane valjka, levu i desnu stranu. Ovo je hidraulika koja je uvek na maksimumu, treba da stoji, koja u slučaju da uleti kamen ili neki šrafovi, ona preuzima na sebe opterećenje. Ima posebno i za jedan deo koji sakuplja kamenje, a postoje magneti koji hvataju šrafove i tako te stvari. Jedan valjak je nazubljen 2 mm, drugi valjak je nazubljen 3 mm, a podešenost sada valjaka je 3 mm. Tako da danas radimo kukuruz sa 32-3% vlage. Počeli smo sa 40% vlage, a završit ćemo sa nekih 28%, tako da će prosek biti 30%. Ova mašina, kao što se vidi, pakuje hermetičke vreće, takozvane kobasice. Prednost ove tehnologije u tome što veoma bitna stvar kod siliranja jeste adekvatno nabijanje, odnosno sabijanje i stiskivanje vazduha. Kao što možete vidjeti, ova kobasica je tvrda. Ovdje nema vazduha. To je jako bitno za fermentaciju, odnosno za bakterije kiselomlečnog vrenja, jer one mogu jedino da funkcionišu i da odrade svoj posao u anaerobnim uslovima, znači bez prisustva vazduha. Kao što vidite, ovo je jednostavna metoda, ne iziskuje mnogo novca, ne iziskuje mnogo betona. Dimenzije ovih kobasica su 60 metara dužine sa 2 metra širine, odnosno prosječno 110 tona može da stane u takozvanu jednu kobasicu. Ova folija je otporna na UV zrake, kao što vidite, unutrašnjost folije je crne boje, a spoljašnje je ove bele sa reklamom. Ne iziskuje ovako skladištenje nikakve zatvorene prostore, ono stoje napolju pod vedrim nebom,
kiša, mraz, sunčevi zraci ne mogu joj ništa, tako da je idealno za skladištenje žitarica ili bilo kakvih silaža. Kao što možemo vidjeti, ovo je proizvod koji daje ova mašina. Ovo je kukuruz sa 33-4% vlage, znači nalazi se u voštanom zrenju. Ova mašina svako zrno nagnječi. Postoje dve mogućnosti. Ako pravimo za svinje, naravno onda radi sitnije. Ako se koristi za ishranu preživara, tamo nije potrebno toliko usitniti. Dovoljno je samo da se nagnječi. Ova mašina je sad podešena normalno za svinje. Kao što možete vidjeti, daje ovako usitnjeno kukuruz. Na ovoj farmi se koristi tehnologija siliranja u klasičnim betonskim trendževima. Kao što možete vidjeti, znači potrebna je folija sa strane i ovdje traktor gazi. Ovo je jedan vid skladištenja. Kao što sam rekao, ova mašina ima mogućnost da napuni ta plastična hermetička creva, takozvane kobasice. Potrebna snaga traktora da bi pokrenula ovu mašinu dovoljno je 60 konjskih snaga, što moramo priznati nije puno. Izmjereno je za prvih 60 tona je utrošeno 28 litara nafte, što znači otprilike pola litre nafte za obradu 1 tone žitarica.